Bakunzi ba Jungle Time Show ndabashuhuje cyane zo kumeze neza cyane. Nje kuba update noneho uko ibukavu byifashe noneho iri kubera ibukavu ni ibintu bitangaje cyane. Ni ibintu niba ariyo siasa za gisirikare niba arizo strategie militaire umbazi noneho ibintu kubera noneho biratangaje cyane. No kuvuga ngo nimugura nkuko nababwiraga ko M23 yinjiye mu mujyi umugabo winjiriwe rwose nta sasu ntaki muri mujyi wa Bukavu. Noneho siasa MV nako sorry FARDC yakoresheje ziratangaje cyane na n'ubu ibintu biracyari hatari. Nimutega amatwi mbabwira ukuntu bimeze. No kuvuga ngo M23 ikimara gufata kira kibuga cya Kavumu ndetse na za Katana karitsiye ziraranturu nyine hafi ya mujyi wa Bukavu. Icyakurikiye n'iki strategie militaire FARDC yakoresheje ndetse n'abambari ngo bahise bapanga ko bagiye kujya muri position strategique, bamwe bagiye mu maetage abandi ku misozi, bohereza n'indege mu kirere ngo z'amadrone zifite ibitwaro bihambaye ndetse n'abasnipers b'abanyamahanga bari biteguye ko ngo M23 bayireka ikinjira mu mujyi ku mahoro. Noneho ngo yamara kugera mu mujyi ku mahoro neza imaze kugeramo ngo bakayirasa bimwe bya hatari. Niyo makuru ari hanze, niyo makuru dukesha ibinyamakuru bikomeye cyane nka Reuters ndetse na CNN bari gutangaza. Ni ukuvuga ngo izo position zo mu maetage maremare ari hariya i Bukavu ndetse n'imisozi miremire niho bari besitayemo ibitwaro bya karabutaka. Niyo mpamvu bahise bareka umujyi. Bivuga ko M23 ngo yinjiye mu mujyi neza nyine nk'umugabo winjiye nta sasu ryavuze ntaki. Noneho koko niko byari bimeze, ko byagenze rwose. Umujyi bari bawutaye, baba abayobozi ba gisivile, baba abapolisi, baba abasirikare, menya ari ryo order bari bahawe barawuta. Abandi basigayemo kwa kune nababwiye ko abasirikare ba Kongo bambara bagondetse n'aba maneko ba Kongo cyangwa se ba FARDC bahise bakuramo imyenda ya gisirikare basigara bambaye civile, tekinike yo kugondeka. Noneho M23 nayo kubera ubutasi bwayo yari yabimenye, iki yari yamaze kukimenya. Icyakurikiye n'iki, M23 yohereje noneho special force mu mujyi. Nayo yahise ibimenya yohereje special force mu mujyi b'abasirikare bashobora kwirwanaho uko byagenda kose. Uko abasirikare n'ibindi bikoresho byari byamaze kuva mu mujyi wose ugira abasivile, habaho ubusahuzi bukomeye, barasahura koko basahura amaduka, amabanki, ibintu byose. Kuko umujyi bari bawusigiye abasivile nyine n'aba bantu urumva yahise yikubitamo. Noneho M23 nayo itayoherezamo special force, wa musirikare ufite ubushobozi bwo kwirwanaho kabone nubwo yahura n'abarwanyi 100 ashobora kwihikura. Baragiye abandi benshi ba M23 basigara bari aranturu ndetse ku marembo y'umujyi. Ku mujyi nabo bari ko bafite ubwirinzi buhambaye bwo mu kirere ku buryo nyine bataza kuraswaho biturutse mu kirere. Noneho uko byagenze M23 yahise yohereza nanone maneko nyinshi nazo zambaye civile mu mujyi. Ubu tuvugana ikintu kibere mu mujyi wa Bukavu ni maneko nyinshi za M23 zambaye civile, maneko nyinshi za FARDC ndetse na coalition Wazalendo, South Sudan, South Africa ndetse na za Chad n'abarundi benshi cyane na Wazalendo na ba FDLR bose bambaye civile. No kuvuga ngo bari gukoresha ibikoresho bya gakondo, ibyuma, imbunda ziri silent zitavuga. No kuvuga ngo bari kurwana inyeshyamba kuko urumva n'abantu bambaye civile ariko bafite intwaro ndetse no kuneka n'abamaneko badafite intwaro. Nicyo kiri kuba muri Bukavu. Noneho ahangaha kuko hari hagiye abasirikare bakeya cyane ba special force ba M23, niyo mpamvu Colonel Nanga wa M23 yahise atangaza ko uyu mujyi wa M23 already bamaze kuwufata. Ubu ngubu ikintu cyabaye muri rukerera se itangazo ryabaye
ni uko Emmanuel Macron nawe yahise asohora itangazo kuri Twitter ahamagarira M23 guhita irekura uyu mujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cya Kavumu kugira ngo indege za gisivile zibashe kugwa muri uyu mujyi wa Bukavu. Niko ibintu bimeze. Noneho urugamba rukomeye ntago ruraba kuko aba barwanyi ba FARDC ndetse na coalition yabo nabo bategereje ko M23 yinjira mu mujyi ngo bahirase nk'uko bari babiteguye, bahebye. Ahubwo M23 yohereje special force. Urumva ni agakino ubu ngubu kari kubera hariya mu mujyi gakomeye cyane gatangaje. Uburyo bisa kurangira ntabwo tubizi, ntituzi niba M23 abasirikare bari bokipye uno mujyi bakeya yari yoheje ba special force nabo bari buze kurotira cyangwa se bakava muri uyu mujyi. Niyo makuru dutegereje turebe niba baza kumvira wenda iri tangazo rya Macron, ariko ndakeka ko M23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu neza 100% kugira ngo barekure biragoye. Macron ashobora kubitangaza ariko ntibabikore. Buriya igisigaye ni ugutegereza tukareba niba koko uyu mujyi uza gufatwa byuzuye, kuko harimo haraberamo intambara isa naho iteruye. Niyo mpamvu bavugaga ngo nta masasu arimo, ngo ari kumvikana isasu rimwe, ariko abantu ntibamenye impamvu mu by'ukuri. Ni ukubera intambara none yo kurwanwa muri ubwo buryo. Munyumve neza, ni abasivile b'abasirikare ya tekinike yo kugondeka ya FARDC bahise bakuramo imyenda basigara biyambara igisirikare. Noneho na M23 nayo irabimenya yohereza abamaneko ndetse na special force. Ubu umujyi biragaragara ko nta basirikare benshi barimo, ariko barimo. Ubwo rero turaza kureba uko bisobanuka. Niba uri mushyashya ukande subscribe ndetse na kazogera uze kubona notification mu gihe twadushyizeho ikiganiro kindi tubize kubabwira uko byagenze ndetse n'uko byasobanutse. Naho mu kanya, ciao ciao.